U veliku sredu spomenujemo pokajanje žene grešnice koja je omrznula svoja gnusna i grehovna dela i Gospod je nju od tog pomračenja izbavio. S druge strane vidimo potpuno pomračenje jednog od 12 učenika i izdaju Judinu. Šta je prethodilo ovoj Judinoj izdaji i šta je izazvalo toliki gnev glavešina u Jerusalimu da hoće da ga ubiju? Gospod je dan ranije, na veliki utorak, bio u Jerusalimu i otišao je do hrama i kaže evanđelist Jovan u 2. glavi da je tamo kod hrama Gospod zatekao da se prodaju goveda i ovce i golubovi i naišao je na menjače novca. Jer sve te životinje bile su neophodne radi prinošenja žrtava, a ljudi su dolazili sa raznih strana, iz raznih država, sa različitim novcem i taj novac je trebalo zameniti za lokalnu valutu. Međutim, tu od žrtvoprinošenja nije ostalo ništa, već je razvijen jedan veliki posao, jedan unosan posao tim starešinama. Šta Gospod radi? On načini bič od uzica i izagna, kaže, sve iz hrama, i ovce i goveda, menjačima prosu novac i stolove ispretura. Dakle, vrlo ih razgnevi govoreći, nosite to odavde, ne pravite od doma oca moga dom trgovine. Kakva strašna opomena i nama sveštenicima danas. Dakle, ti njegovi postupci na veliki utorak su izazvali veliki gnev kod starešina. Oni su hteli do duše i ranije da ga se reše, ali nisu imali prilike, a sada kipte od želje da ga ubiju. Ali kako? Grad je pun naroda koji je došao radi praznika, radi Pashe, znači radi se o 1000 ljudi, a većina ga je dočekala radosno na kapijama Jerusalima. To je dan koji smo proslavljali u nedelju, to jest praznik Cveti. I oni će ga sigurno braniti. Pa hajde da ga uhapsimo noću kada narod spava, ali da gledamo da to bude pre te Pashe, da nam se ne pokvari praznično raspoloženje. Možete misliti da u miru provedu praznik nakon ubistva. I to njihovo, ako krenemo da ga hapsimo u pola noći, pa kako ćemo ga pronaći? I ako ga pronađemo među njegovim učenicima, kako ćemo znati ko je on? Javlja se dobrovoljac, ne moraju da ga traže. On im sam dolazi i izgovara poznate gnusne reči. Šta ćete mi dati i ja ću vam ga izdati. Kada odlazi da ga izda? Pogledajte 13. glavu, stih 26. u Evanđelju po Mateju. I onda prelaz na 14. kom se kaže, tada otide prvosveštenicima i reče ove pomenute reči. Kada otide? Pa kad se Gospod smilovao iznova na jednog nesrećnog, unakaženog, prezrenog i očima mnogih ljudi sasvim nepotrebnog čoveka. Da se vratimo na početak. Nije dakle ispunio Judina očekivanja. Dakle, izdaja je bila u sredu, a Juda će u četvrtak biti na tajnoj večeri sa Gospodom i ostalim učenicima, verovatno došavši da utvrdi da će se Gospod zajedno sa učenicima uputiti u Getsemanski vrt gdje je često odlazio, nakon te večere tamo provesti noć. I odlazi da dovede vojnike s mačevima i hramovnu policiju sa kopljima da ga uhapse u sred noći po mrklom mraku. Jer su to tako, kao što rekosmo, zamislili da to narod ne primeti. I kako ga Juda izdaje? Kako daje znak prisutnima da prepoznaju Hrista u tom mrklom mraku? Daje mu poljubac. Inače, na Bliskom istoku su robovi u to vreme svojim gospodarima ili vlasnicima ljubili noge u znak pokornosti, a mlađi su starijima i ljudima od autoriteta ljubili ruke, a samo ravne sebi ljubiš obraz. Kakva drskost! Juda ljubi Hrista u obraz i time ga obeležava, da ga uhapse, da ga vežu i da ga odvedu sudijama. Stoga i pravoslavni hrišćani poste sredom preko čitave godine podstaknuti ovom izdajom, ali kažu sveti oci, ne zato što je tako delo dostojno sećanja i pominjanja, već da bi nas podsjetilo na stradalni put Gospoda našeg Isusa Hrista i njegovo krajnje smirenje. I da tim postom sredom stražimo nad sobom, nad svojom kolebljivom prirodom i da se opomenemo koliko je zlokobno to srebroljublje, ta ljubav prema novcu. Kaže sveti Jovan Zlatousti, srebroljublje zna čovjeka da dovede do toga da ništa ne poznaje, ni samog sebe, ni bližnje svoje, pa ni prirodne zakone, a uz to i sa uma svodi i upravo besnim čini. Pogledaj samo koliko je blaga baš iz Judine duše poistrzalo. Gde je dogovor sa učiteljem? Gde je druženje s njim? Zajednička trpeza, čudotvorstvo, učenje, savjetovanje, nauka.
I sve ovo zbog srebroljublja moralo se zaboraviti. Kao što apostol Pavle reče, jer koren sviju zala je srebroljublje. Pošto je ova izdaja za Judu prorokovana, postavlja se pitanje da li je Juda mogao da izbegne ovu sudbinu. A vidimo iz opomena gospodnjih da je Juda to u svojoj slobodi uradio. Da Gospod to nama ne nameće i ne određuje, već zna našu volju. Gospod mu se nekoliko puta obraćao direktno, govorio je svim učenicima misleći na njega. Zamislite koliko poštovanja ima prema njemu da ga ne postidi pred ostalima, kad je govorio, jedan od vas izdaće me i bolje da se nije rodio taj čovjek koji će me izdati. Međutim, Juda je prezirao sve te opomene. A kad smo kod proroštva ili proročanstava, sada zbog situacije u svetu i Ukrajini, mnogi pravoslavni pribegavaju raznim proročanstvima svetih otaca i govore da će Gospod sve preokrenuti na dobro. Ali treba znati da su sva ta proročanstva uslovljena našim pokajanjem i da ako do njega ne dođe, bojim se da može doći do razočarenja koje su imali Jevreji u vreme Hristovo i učenici njegovi. Jer Grci očekuju od Gospoda da im vrati Carigrad, Rusi očekuju ruskog cara i obnovu carstva, a i mnogi Srbi sa njima, i ujedno očekujemo da nam vrati Kosovo i Metohiju i nadamo se da će se Gospod obračunati sa tiranima u ovom svetu i da će nam urediti okolnosti da nam obezbedi uslove za spokojan život. Međutim, mnogi u tim proroštvima zapravo traže prečicu. Nadamo se da će Gospod sve ustrojiti tako da nam bude dobro, da se kriza reši, ali bez našeg pokajanja. Ali bez naše pokajanja, bez žrtve sa naše strane koje treba da mu prinesemo da se sve preobrazi na dobro. Tokom korona pandemije ili plandemije vidjeli smo veliko otpadništvo. Nemoral se promoviše na svim medijima, preljuba je postala kao dobar dan. Zato se ne treba zavaravati. Gospod će sve preurediti i proroštva će se ostvariti. Tek kad se mi pokajamo. Svako od nas pojedinačno kada stavi na pravoslavni tas pokajanja svoj greh ili strasti, ili još bolje sve grehe i strasti. I za kraj da spomenem i ovo. Svi znamo kako je Juda skončao u očajanju i samoubistvu. I pošto u međuvremenu znam da velikom broju ljudi, prvenstveno mladim ljudima današnjice, uopšte nije poznato da je samoubistvo neoprostivi greh, treba reći sljedeće. Zašto je samoubistvo neoprostivi greh? Svakako nije zato što Bog ne može to da oprosti, već zato što samoubica ne želi oproštaj, a Gospod neće činiti nikako nasilje nad čovekom svojim oproštajem. Misli očajanja ne nastaju tek tako. One imaju svoje pripremne i uvodne faze i čovjek treba na vreme da zavapi Bogu. I on će izbaviti njega ili nju, ne dopustivši misli očajanja, ne dao Bog postupak samoubistva. Mi u stvari Bogu uskraćujemo mogućnost da nam pokaže da je Bog. Mi ga negiramo. On je tada nepostojeći za nas. A kako ćemo biti u večnosti sa nekim ako ga negiramo? Neka bi Gospod Bog dao da misli očajanja budu daleko od nas. Sutra ćemo, ako Bog da, govoriti o velikom četvrtku i jednoj veličanstvenoj tajni koja nam je otkrivena.